ending. You know. It's live. Tức là lượng mà em được Fred that video na better. So, amor panel is Dutch, ke amor one wa. Do you mau tika winwa? And tin dum madon la bon we kata juini. Pan pen ni dana machalo jimi nyo te ben majui karwe yamne gien tin pe kan chu ti ma be dong pe no ni. Gina dong wa mer tin wa mede and ke look matuti kum look me wat. What ye ke umeke wa Fred ngom kwe ma en bayar lo man dog ben kele weri un lu winwa ogam lo kieno ni kedang e ben ni panel is muken magiti kan bene gitwero gam lo kieno ni sidong a jolo un duj ameronong jolo Fred ngom kwe biati en kong eno donye ba I lo kieno lo kumwat Fred ajodi apoyo tutual apoyo dano dichu minen tiendage apoyo ben rod la chwech mo wego waluo tien bien ma polle bego bedo dom kero minen tien ke luo ngone tien tien watiga neno lo ma tier tutual lo mitet wat ya joli kidong lo mi goro liel ana miracle di Mario man mapat abe chako ke lo mitet wat ta tiro chiwa bibini lo mi goro liel donc actually what obedo gina chel ma wego wano kupe kenwa actually tenen kiwajuni man what ki actually katiki la gang magain in Fred, can you hear me? Yes, I can hear you very well. Can you hear me? Fred. Is it better this? Pay what ticket when you Fred, ba? Ana winyo. Paul, can you hear me? Yes, very well. Dr. Itiga Winya. Paul Tiga Winya. Awinyi. Dr. Kono. Dr. Dongwinya. Atwero Mete. It were made Dr. Petiga when you doctor should come up. You continue. Let me get him to. Okay, apoyo tutual tin ka wano neno look me what actually ana mero ni wan watiru dak waneno uno matut ni actually tie kikitgi kun gineno wat yuario gineno wat ibure mi paneyu actually neno wat ibure mi paju paneya ye kama megu aki ye paju ena ye kama wego aki ye donc katin wano tika neno lokom wat wabineno kwayne man wano tie ki nero ya chuli wano tiki wayo ya chuli wano tiki maro ya chuli
wano tigi oi ya chuli wano tigi wegu watiki megu wano tiki lumegu wano tiku megu wat enuni binu pieni ni wan watie ikina chele enuni la bolle ka yini neno ichawa ni achuli tika ko ni litiano tika nyomo wadi ni litiano tika nyomo wat litiano tika nyomo wat udugu kori iya chuli koro eni tika bino pian machel lu diru mokene gudiyo itgio Mario lu diru mokene ineno gimanyen iko gimanyen gitamo ni lok mi wati beo gik kamoni achuli wajo ni lakeyu kamo kene gi wajo ni lakeyu mangwen udokere malu dong nyome kaki wajo ni lakeyu mangwen no nga lakeyu mangwen no tie I lineage palatien nyako makinywalo kigang chieno chere rock uno ot mamege robao miu it en nyuro machel eno ni beru lakeyu machel ka latienne nyolitieno ne gien gudon guno ot gunywalo litieno meno dugu lakeyu nyokeyu miario menu lakeyu ma an aluo ni lakeya litieno ne aluo gi furi machalo ukeya nyo lakeya kibot an no chok tutwan pien fud adong won la kale tieno enoni robao miu it gikeru kigum minywal ci gien guno litieno gien ginywalo litieno madugu lakeyo nyokeyo mi adek ipajuwa ana tikelu man kuna bidok ka ngito iye matut dong litieno paletieno enoni dugu lukeyo mangwen chuli dong wajo ni lukeyo mangwen nyo lakeyo mangwen dong nyome ana mira mila bol ana aki lake ilake ka ini lubu history palake inoni lake uberu achugo pamienne kibot wonne koch ete ngeye wonno no dago eno no nywalo kilitieno ikina tie kal bot men lake nywal mau binu mukon uberu pawore goya ubinu ibalo lake tiki litiana lima matien gudugu litiano coach mawun mukeno nge history anoni watiki latien machalo gona meno dong litiano coach enoni meno won lake ena ye ulimogi unywalo gidong watiki tema jo meno litiano coach watiki litiano mukene mawun lake unywalo gi ka ini neno ni aki kum lake unywalo litiano lake unywalo ngomu kwe kiumegine abich ngomu kwe unywalo chorlu be moi ki umegine maduong kilumegine ten ngomu kwe oberu kimona bor chorlu be moi unywalo badia la lobo obadia la lobo unywalo tom unywalo wan chawani wan unywal watigile tieno ka ini neno bot waya madit sulena latigi eno nywalo litieno enoni ngarachel unywalo wuri madong timadit makiluone Andrew chawani unywalo litiena nyiera madon
madong giti dong ki litino gi ma meno dong le kwayo madon ipajo kenyu kaki wajo niki kwany ikom le kwayo ma ngwen chi inoni diyu tutwal paju pien ka ini neno i ot pachori lube moi ma eno nywale ye la lobo ki umegine kila minne machalo sulena latigi tino nywalo litino la lobo nywalo litino nywalo wan latigi ki litino ne litino pa latigi unywal obino ilitino matin wano luongo gini likwayo mangwen likwayo mangwen eno ni i ot madit pakwara put gi nyume eto ka ini bino matut i koch kamatin kimogo ni lake nyumo i ibalo nyumo i pawore lake nyumi kal nyumi lake nyumi gwona nyumi kal nyum dong tie ka watiga neno likwayo mangwen i lineage pa umegi wego kikiti magien gunywal guket kere pien litino nyira chere rok nywalo litino aki rok chere rok mukene kama ka dong tin initi nero digi in pi biberu nero inyum pa likwayo nyola la tien nyako makinywalo matin ini luoni la keyo mario ini gak nero kau bini nyum bod la keyo machiel now gaps dong ti kwene gaps tieni ikitwa machalo wana chuli madong kum karni wan po amero niang matut paneywa ki wat mati iye wan po amero niang matut wat maaki ilitiano alima kama kainen dago po igange kila tiene kore kila tien eno ni dong tuki dugo piano don kenyu chamu kuon kenyu utekio kenyu dong dugo la tien pajo eno ni manyuri kala tien magang kenyu ubinu uberu kila tien eni achuri dong wajo ni unywaro la minne unywaro minne piano dong watie now kayini chere i buremi paneyu ibinoni in macharo keyu ka ini chero paneyu kinyuru iriwari magang kenyu ero kai chere keru gang kenyu ibino litena nyera magang kenyu magien gu agu chere tim bunywalo litino matin ini luongo gini omara lamara enoni ya chuli input petwero nyomone petwero chonone pien meno wat machok la tien palamien mamani meno wati la tien palamien mamani meno wati pien la tien palamien mamani logo in idugu marone la tien mamege logo in idugu nero kani luong nyeneno mi woro ya chuli no la tien mamege la tien palamaro be luong in ni ini nero ne now go what enoni kake waja niki kwan in terms of lineage ibinoni meno dong la keyo mario manjuri ni la tien matika luongo ni ini nero neni ka eno nywaro la tien ne la tien ni fut petwero nyomone now gaps madong tie madiri ya chula yeni beru en makema tinu bino o chogo dano ki guro ka chil to mu bino maya chuli kin dano muket o wego cha mukene kibot jo mukene watieto wat dugu tek because kauna chuli tino gi kero metieto wat uno kugu mawano tineno ne ya chuli ni uno beru pehe uno tin in i achi wajo ni man la mara manu mara man lakeya man chikeya wor mone no beru tie era chuli bene wajo ni kainen
ma wang wari la bolle la ke ma rio ka oporo ki ma nyoi ma ki ngat mabe eno luong ni nero ne pien meno wot pa nero ne achuli wajo ni wat makumenu kali tiana rio ne go kwero chiki keru la wigi ma chel watiki muta chwin romo ikit me kato kengi pien gin maka ini chamo manumu pide be beru dong ki keru matwal mi chero da katimo balwe da cham ena ya chwin romo mari achuli waini kadong wundo utika diyo ne chi kichwe ya biano ki kere wi ot iwila bila malu kama kadano tiga wori yoy la bila eni man jo eni gunyo me no gen ge wat achuli bene wajo ni la maraj mago litieno ma wonu bino litieno ne wigi ne pi beru be tutwan pien gum beru pe komgi gum manu be a ki paneyo we go gud litieno ne beru pe komgi donc tin la tiena lima ipaju la tiem alima ipaju in pe logo dugu gen tugoni la bolle kauno naga yang wora obikelu dago mario ipaju dago enono bieno kila tien mawano ngeyo ni ene gere pila tien me ot eto woro bi yirle ki kero ne oduchu mi weko wano ngeni watie donc biberu gumaraka an alio ichia kom la tien non ilok mi ma pien no atino ka porri ma kiwat manyuti ni la tiena lima ipaju gina wora ya chuli la tiena lima ipaju dugu la tien mapaju pien mono bene wajo ni yini twero dugu la member through assimilation, through adoption, registration ki jemi maduata. Now, kadong tin la tiena lima madong ki jolo go paju uchamu kunu don paju le tieno matieno pegi woro ci ruwenyu wa kaga mukene gere gen gineno wan machala chuli wa wajani meno gena wora eno meno la ma paju la tien nyago mudugu kili tieno paju maneno cha anabero ka loko nying machalo keyu nyolo keyu meno gena wora ki woro da ki jolo gi da ki gogo gi en kay neno pol pachi duju le tieno en gitigi gum tigay mo kene ya chulu doma tek pelok mi okeyo kilo keyo manyurni uno ki kero wore komgi ento tin pianeni karcha achuli no wego le tieno matieno gi buru ka chel eto kadu ui mwaka moni mala tien tika ngeyo kume ki kobo ka buru pale tieno le tieno chodo buru pat tich mala tien la cho tiu la tien la cho tiu tich maporo en beru la cho nyago tiu tich maporo en beru nyago la tien nyago ruke manu bon umu choe pien ki ngeyu ni kin be pa nyago emeti ye kama kala tien nyago tiga chero kamielo rak no tweyu marina ci mielo ci cho neno eme awube neno eme wego gi porri mai come achuli wego la tien umu meno ni uwe kare madong upore ci nyuru kama ben upore ento ikit wa matin ki ruk madong wilo bokelo o wego char mo kene tin beru ya chuli ma wego kirika wat gitika gwenye kingi ko cha mo kene dong dok ikitima don lobo ubiro kere donc le toi wat ya chuli ma way ñom ki peñu li la tien ñaako en ma tien wonu tika ñom neni ki kwene la tien a wubini
matien miro nyom mi mono paneyone ti kwene gangi ti kwene chi ni ki tiet ma en tero kama paneyone ti iye kama gangi ti iye lo diru mai ot gi bedo ki kero mi guro lok eroni ka achiel chi kata ki chuni jo ario ene gi twero mete onyo ko ku kong wapeny onyo eni man wat machok ana mero miyo la bol ikum to ma furu mae wacho chok ni ikachoke madong wabedi iye makiniang kama won awubi aki iye chila penyo katini bedo wache ki kama won nyako paneyone ti iye do kong wunu gamu chido dugu kulu wich ni kaki kati maruot ayew kati kilok ni ineno na machalo ruot amero na mok menu lok maruoro kati kere dong en lok enoni oweko ti chani litieno ma en oweka ngech kimiyo paneyo litieno en do dugu litieno panero man bene tie la bol nyola nyut ni la tien ma kinywalo ki wat ka kimogo ni wat tie wate chok kenye piberu la tien mo ki ken ma kino I wat enuni dugu la tien panero don paneyune gak paneyune kakani dugu kaka pa paneyune man gina chiel ma uchako timme I achuli kum karni widano tika poni karano watie ki kwet now achuli bene wacho ni kadong tien non ki kero kinu piene ni won wat chidong in won latin pide kaneno latin pibene mi kony mo nero dong tieko loke pen meno non latin panero kai lumo kene eroni dong dugo latin alima ipaju ya nyim kagitika tieto piere dong bibero let total bot won letieno ni tieno ruenyo letieno pelok me wat dak pidong twer waneno onyolio chie kamiyo kony pien ka olio chie kamiyo kony chidong no eno dogi igin mapiti ati achori dong luona nywat weko katien ana tiero lokom wat chamero ni in summary kingeni wat matut tie paneyu wat matut tie paju wat matut tie ilitiana lima madong no gen gudon paju donc ka in ipenyo matut chi in latiana wubi maiti ka chona inyango ni ngat en ma anati ka winye kere ni ba won kwaro ne gen ki kwaro na ki yung bot mamana gyo beru mego chidong the best thing ma ini twero timone ena me chako wot me chero chok bot joma gen gi ngeyo teto ne ipengi wek gutiti wek pi pori bal machengi kela lana kumi piano ki bino ki moyo in kama leng inyim ludiro ki moyo in kaketo ken meno kaki kelu romo kaki nego kaki kwanya chwinye manumo chike mero ni yene magre ni yene mori alano eno ni yen pe mere kuni alano malet mineno litino ni chero ka ko paneyu kama no yen pe be beru ki kero mi miyo yet ki kony nyodong pe go be beru ki kero mi luongo yen ni dadi mene kitwa machala chuli kayene bino yung gang in summary ot nya latin la cho gak gang nywal tiko nyayu dugola pa wonne dugola pa kwarone
la tien nyago chere rok nyal nyal nyayu du gola palacho pa kwarone ki yunkono chi kupe naka o kamadong giluonge ni wan bene watie chi tamma anamiyo bodluak ena yeni wakonyo ngunu litieno matieno mitieto it gada lok me wat pi wa logo kilumi dogwa pien kao o ya rem chi dong gen gino rem loyo wana wabero ka lok kilumi dogwa ni pi wa diru wunu pien ni limu kelo kome pien lim chamo kene wiye tek mada yini bineno ni nyara eno donye on lim be ana diri kenyeno betie chi o kamo dugula wich gineno time bodlu chuny wibie gino time bodlu diru madon manyingi loy ya chuli makengi kikero daki chiego gini pido twero dok kabedo ka chien chitieto wat gin mapiere tek pien konyo in ikit mi wotia nyim malupe ki yo mimiri kimi don papajo mamigi menu wiye gin ma anatamo ni anatiri ilokom tieto wat kakuni dakta ye ci wex dong ana summarizing lokom gor lielo dakta twero summarizing thank you dakta actually gor liel pien to binu ikwo padano actually gor liel padano muteki actually gor liel padano male kwayo ne dong tie actually gor liel padano manu dong mwakane do chero dano manu dong liele miele ero ti myth moni antina mero ni anakwany kiwi actually tamo ni goro liel mera jwaga antina mero tieto neni menu lok gopa pien kainen dano toy paju actually waju ni ki ik kaki kano kume ki puli leo ini eno ma dek nyo ni eno ma ngwen luko kangat eno ni la cho unyo dako kadung ki puyu liele chi dano ket actually dong beru u kare manu do pore manu dong achulo yweyo dikal achulo luoro achulo ngiu jimmy mauno en tikere achulo ngiu tij ma papat ma eno tiyo chi dong paju bero ka chel chi waju ni kara ene do romo ki goli eleno achuli machalu taga ka chel ki bible waju ni dano peto tiba ye ao ki kume chi chero kwo chen bible bene waju ni kumwa ma remoti ye piti ye ni aye totop eru tibo ma megwa gak makwo dak ena yegin ma chere polo achuri wajo ni dano muto tibo ao ki kume chichero beru chok ki paju ikina ti ye dokulu ikina ti ye bua ikina ti ye te yen madon achuri wajo ni tibo ne beru kume o weko kay nem paju do mogo ni imwaga man kibi goro liel chi paju chako beri kachoke eno ni konyo paju miniang ni la toni mono o weko litiana di litiano eni mono gitiga kwoni ning ikahara mala toni kwo mono bala ngoma eno timo chiew nego dano la to eni kare mono en kwo utimo gimoma tiga kelo peke paju chika chuli guluoro gunoni gin mo marach pe cha chuli wajo ni wabino wagoro wono liele chilu diru kala cho gi chere dokulu tigi chero gi bago doggi kun gi luonye kun gi jole ka gi koro ki lego tigi wajo ni tin dong waduri paju duk chen paju dugi mi gum achuli luo tipo enoni gi donyo kere wae ot cha achuli wajo ni ki pego tibi ot chiki goro liel kake goro liel ki miyo woro duchu
la bolle war bot maru war bot neru mar ma diet pol kar ki miu ire diang neru bene kay nene ni iliel mu karange pien man lo ka pierete pitie ngat mo matie neru on first sight wek ini be neru no kong iberu maro amero na clearing man ni ini graduating from beru maro to neru kay nen ngat madong in tin noy mar ne ni do to ineno ne ma giki magitieko liele ena yeneno madong in graduating iteru maro ma giki kadong in bi dugu kenyi idugu machalo nero kuni kipenya ni chi umegi nyako ko pegi nero umegi nyako wunu luo gini nero piene ni gien fut gitie ite umbrella pa ludiru eno ne gimaro ka ludiru eno ni pe gien chung chalo maro ludiru bene orogi mi chero katiyo tich pa maro weko gien gigak chalo maro to ayitien kwanyo weko ki elevating gien ni ki beru maro chi dugu nero chi ini gak nero ni wanga dong joma ini nero gini dong gipeke kauno furu ba gwo in iwiloboni idong machalo nero so entrain enuma wano tiyu kere ikip mi don wa ni ki beru maro chi dugu nero ni konyo wan tutwal dong weko ka goro liel tie nero gina pierete maro gina pierete actually miyo ire woro midiang maro madir ki miyo ire woro midiang pien ti dong ka teru ne ma giki pien ngat mabe eno bed maro ne ni dong kuone dong pe una mari do de pe tienda miyo chama en dong ni eno mukede dong en dugu machalo nero tie gina chel matime ya chuli makiluone kwanyo gaw now kwanyo gaw ya chuli ena yegin ma chamo kene dano maduong pegen yang pien gaw ya chuli ena yo beru bakudok eni bino pien ni liel enu ni do riyo tutwal chamo kene no bedon ke goro wachon ero kitiga neno pajo ne pitika mieto beru mabe litino cha weng no kum gilet dano cha weng no gitino kanonga wanu chi achule wajo ni ukwanyu hunu gaon pala dirti chi achule kelu diel kaki kelu diel meno ene kama achule tiyu kajwaga pien ajwaga chero luo tibu pangat eno ni kauno ini ngeyo chi ini winyo ka en logo chi wati ya eni genen eni diberne community loko pien no in ngeyo nye iwe ingeyo duone so actually kadong gien gu kwanyo gaw eno ni gu bako dogi chi actually ngolo diel chi remo ne chwe ngom remo eno ni peke jolo ko remo ne ma diben gi maro jolo ne chi gi luone fast blood kongi chiele ma chiele eno ni peke jolo pien menu remo makitika miyo kitibu actually tika miyo cham kitibu ena yiki luone kwanyo gaw chi dong kagu miyo cham eno ni en riyo ni dong kiteru chi dano weng chamo now kwanyo gaw mukene time ikare me goro liel pien ni chamo keno dong kingiyo kinone pajo eni peko tiye la bulle kenen pajo marep duon ye kare duchu dano ti wono marep chike wai ko eni kongi chet bola chana riek ngomono matimono katime pajo kan chila chana riek tiyu tij mamege chimiyo duon ni gin matika kelo peko kanyi ba kare mo karangej muze eni ubinego dano unu linge loke dano eni peke chulu kuone uchulu unu kuo weke mo red wek yum twin ki lelu ki don ki beru la bon reru bire pajo eni menu gin ma involving ajwaga eto goro liel in real sense ya chuli pemera ajwaga pien gin ajwaga timi yepe
kenen paju maleng magin mo ma yelo dano pe mo mero munu timo munu tiju ma giki mi wor ma giki bot la to wekti bu ne obien kami ogum paju ci lu diru ba ko doggi diru ko tuwe pe pien anna logo en andong la bak dog di ben ma logo en di ben dong la bak dog pien gima ke mera yeke mer winyo duone ni ba dog eno ni ki bako mano fu no pino ki neko diel kun ki wajene tin wa mini cham en go ayo paju mi gum paju tien gum ma en miyo eno ni inye timo meno in bene tuki nonga gonya ikuo ma megi kauna wanu tie in be tuki neno neni awanu tika gik ci an fura mero miyo tama ni achuli udogo chien ka gor liel ka ini mero ni lielo tumo meki choro ufonyo yweyo dikal ka tien ngat mondo to umiye karo beri free kum dano gwoke we udogo wunu chien uberu ki ka choke ulogo wunu lok mapajo kikeri chot kikeri tich we kaki be goro liel peke wek gimo angech madak diri duogo dano kati tich mokene ci lokiti yako ne first time time kako umi wunu kita choli tiyu kere ka chengi twin dano pie chiki bed pain ki guliel kama kibiberi yeke lelo pien nokitino ka jolo gum matibu pala to tika mione paju ci dano ket pe weko banya moy pachi maduo ya choli tiki liel ena kirro choli luoni lieli ni pierre mia mapeke goro gukere kingi mapitiu okay amo to imwagani makiluo an machalo nero madit ikachoke ana penyo ga wayni mieno to no dong ke gor liele ma wuntino mero gor lielo ni puri o megine angweno to ke gor lielgi ni puri le tieno na rio to ke goro ni puri ni achiel be ruenya put wabiga ni to wayo yinyo yo mi yinyo dano tie we kaki be goro ke guliel mape weko gabange le tua anapoyo wono anapoyo apoy mada Fred apoy lok Michaelo atiki penya chiela ye ni lok man mage waji ni waru pero ni mono te lok ni ngoni warubeno yeah ana miro tieto kit ana nyankere ma yeah ni ka chulu wajo ni warubeno menu wat mano aicha la bulle ka yini neno ilinech mamekwa litiano pasuli ana latigi menu wat ma wan way man warubeno ipie kum gipingo litiano panera umegi babana menu wat machok menu warubeno menu ikit ma ana nyankere apoy matek otwal la did the ben amiru ko idonyi ba kong ni net lok magena Fred lok de Amor wudojo panelist chunya yom tutwal te makija ni abinu mamor. Your volume is low. Meduni. Yeah. Okay. Owek panen ko ngo mara mutim ne wek dwana bed mabe machalo otiga winya mabe dong. Med manok. Doni peka winye. Okay. Diben. It's better, yeah.
better Utiloba. ke ko ye lu twa ka dukba erna dugu ci kom lo ke kome Okay. okay Paul. Yeah. Ma put wa kor de ben me digu kai. Don ba. Iramo gam look for Fred. Look afraid antamni en berula dero topic a rioni o weng. Ilok meliel kilok what. I don't know topic pagini kutiano ni ma kichwala. Ento kit ma winyu kede Fred loko ni. Atamni en tila de rutwali loko ni ma kara o libyen. Donc gin ma atwar wati ken lokum gana. Lokum wat ene ye muni gitimu ngo ki kwano ni generation a death fourth generation utaru nyome dong. Ene rwata ki kitan Fred bera wajini angwen no put knock. Wana chile water wat madok one step new even more aloipa muni. And to kid mange kere muni gen gitaru generation a death. Angwen dong te wat dong dong. Ki inuni lobu kid magena atamane lu diru me te kaka mier gen go bet kino ki duoni lok enini ki tambene ka lu teno ti amete ma kun ki neno ni wat mier ki tuki joko ko shon ma pia o kama bo donc pian ni nyume within wat bebe atamo dakta inong mini wa ye tam kit manano kere i community pa yini ki Pakistanis gi nyumu ware doki ci case mogo ma tuo mogo ma ti funny ti me kum dano ma kumeno ma ngi war ki wat donc dakta ai gwak trom ngi tiet ma be ma karen so lok me wat atamani la med peke i kum gin ma Fred wacho lok me liel bana atamani paro me du gimo pole antin latin kwan atam lok au gek kenyo dakta puriche Okay, I foi look my law. yeah The ben I know they do good on kai kong da don. okay duana ne ko dong tika wenye mabeje dong be okay ana mira pu tutwa lutua chol pinda ma ka kinge o meme gulu wale enini wanga do timu kine mon ma en timu kar du juni an amira alok manak elok me wat pada amira lok madano panalism kane gulo dujo ana mira lok kuna kok ni o merketir wat mabe pientier war mabe ko ber in ugeo lutiano maduong to twal ki beri orege mano eno ne cha kene ben no gen ko maka mabe magen gi ram ben no ka beri gi mabe ti wat kape ki tier mabe inone ko beri ino be mere pera mere payo pien ko mukene lutiano payo mukene ko beri dongi ti kata ni wek pe ko ne lok ma wato doni ye gen ge pro we rock chi rock cha kene ben ka ini chier ben ma pe chom ma pe chi no pero mane enene je mo mer kinena ma be la kore wat ma kene tie ma ana wa mere ne ke chak chaka o mer lu dir ko tem ne ben ka kenyu ni ye be wat ka pe ge tier ma be chi cha mo kene balo be beru ma no ti pajo ma no mer ki rip ki wat chao kene bene
pala nyim pala tiana rio mano gwak gutam ni no gen ge yo po me ka chel la gen ge ripe ginong ge chak yo po ma me ge wer gen ge dak lu nyoro ya nyim chicha ken ka pe ge tero eni ma be kera yera amira mir wula bolle ma obero tie chochak etengang bodwa ma ini no ni one wana dong be bo ma wa terne be tek no mir ati ki chat ka nyut bodwo ikit ma wor kere la tiana nyaga mama mane madit mamane man mamien mamane en kumbiri dong tie ki nywaleo e kabero mama e kaga mama pat madong iyo poka kerio kaga pa mamane pat kaga ne bedong ko bere pat kaga pa dadane ere ki ye kunu nero madam magiti pa jo kunu magera ye gitie kai kom lok awachi gen gitien ner madam e pa jo kakama mel la tien man la mien la tien man o kaganeti ye nero ki kuno eda kucha lok ni ke la tien nya ole eno ni tiga cher ka nyome e karamo kama yang ono dago mo makilaro e kara kenyu madong be o cher nyome o chidong beno cher nyome dagi kara mapat o cher nywala la tien wo mo ki kuno era da gen gideke ku berdong na rione mir pedo ngunga go be ka kel piani wat tie ikiengi ti warta lu tuaka wa guri wuku bedni ti wono ti go neno bene ti ko wai no gena ngo ma no jone en gen mero bo ma bene pe coupe bene pe bero wat cha tamni ti ken maduong tutwal ma kumbiri ti ini noni oket ma lupe ki wat ma nupe ki ter ma be dano chak ter wat ma be weka wate enuni iterpian ki o tamon kenyo dong dano ben rom nyom kienge joma dong ana lego joma gitiki ngechi lo metier wat go mekergi meti wat enuni wek pedak wo ber kalanye to twal chamu kendo ini beru ki tam piano do eneno ben mwaga ni dong tika chero ti tame wache ako twaka dari rok kama kone pegi choka yani no ngat moro temo ki chele rio ki tera ku dong ki chok de wat inde rio de do kama no ngere wat pe cha tamne wan cha la chore bo mer dir ma me ko ma tieni mer go mere ki tier wat ma be ki tier wat gi ka kwene we ko ber ka balo kar palotien mogo mano gi tie mano mer go yo banyem gi ka tie mane inata me pier tekni ke loki nen ki nyamo maber loku kene maber ana mira donyi iye ene lok me kor liel lutua ana tamne lok me kor liel ene no wada mir dano mere ki kor liel pien liel ene ba make kor ni pedong ni dano no jok kwa nyodong ge mar lok mete kwar tutwal onyoni dong ni dano do nyo gimaro lok metim jok tutwal bien kama gur lielti ye wanga in oloto ino ni loka jwaro beruti ye man kai kom lok lutwa time ikar me luongo tibu mano kitika luongo tibu pala to ma chao kene eneni no ikar manu pegi niang ngo ma ne ko lato enuni
kidong bene chao kene en kit ma mera Fredo wajini ka che gwak pego ti gang no mir ke nyang kong pego ni eni ni ngo matie ke jo tiga kwene a kidong ka che no gwak gen gi twin gi tiga chwene pia ke gor liel ma mege ti wek yen go tim kija bot dano e kagamo e kojo ngari balo a gen kar ma gen go gor liel gulwo tibu mego madir gang ma ono dota se mego owajo ni en kumbiri eni dong chunya yom dak bena dano dong beber ki kuji pajo meno pieni gieno managa mapia ke gor liel ma mege no gibero ki chapa gibero yui dokulu pe gen giripe ki dano e laga kulu kama no mer gen giberi ye chidong man mage ke gor liel ki dong gen dong gitiga mokatini dong gen gichako ripe ki dano magitie laga kulu kama gen joma oto gen giberi ye si anatamni dano pe obed ka tim me cha chutwal pien te kwaro ober te kwaro da ober be yen mo mir ki wo pien te kwarle eni pe dong ti en ke na wajuni gwa nyo ti me jok nyo gwa ti me jwak ma jwak nyo me tie ket ma de jomo ken gwa nyo tamni en to gor liel obero karma inino ni lutir tiu kere me ripo wat magitie kien peny ma pat bene king'eyo wat kama gitie lutino magitie pajo magitie digola moni enuni king'egi digola ma pat magitie ka kenyo lutino miro king'egi ene kikere ye gor liel wek dane egne wengo bin ko lukwayo makwene ng'u bin ka achiel wek ung'ine kien wu peda kono chier ka timo mone en menyomo wat gi ang'a gini noka ung'ere ka kenyo bero gien maber twal eo mi nero ki tiung kono ki ter dek nero teru dano kono ki ter kwene ko ki ter kwe wen ki aloka eno chi atamni kai ni amala chien ma wabilo piana neno chawo ne dong nok twal kai ni amala chien ma wan puro bilo loka ka enine umir ki mede ki dir lo ma wat maber wek pa dano obed maging'ak mabeno ki tamni gwakonyo ng'at ma ke ken te dong ngeche mana nak dong no dong wat temo kene dong ini no ni no wat dong bene romo bene wa nyom cha tawni eni per tek po wutu twal chawa eda neno dong timarach twal chio mi atam ni ka mol doge ka kenyo kiben ka neno bora ka kan man t-shirt pa choli tradition forum po ritual maka ini miro ti mir nene bene oloto i kupe kera wek bene no miki piana tradition forum bene ti forum achel machamo kene no gitio ni riet ka kelo lok mete kwa ana po ritual apoyo la dit matiga dorwa la dit poyo Poi ritual ad ben poi Kilama kia poi Fred bene Megu in toi doni ba vai gam do kendo ngar mon wachi wan dong ka be tin wan wen yo tiang kwan ba ne na ka por me ki chor pa lu ana poi hun ko wen a poi dam ma tika nero bene ki nga gi wen poi lo ma fredo lo ka ben me do pol beno u lo chi ada wat ya chuli yang pier pek toal wa komber beno mi pier ko betek yen nyom wat mu dok kelu peko igam yen no tie ka mo ko ma tu mo ti marat ye ti ka yin do che beren wat tu en ni pe bi chang wa chen tu be ki mu chu wa no pe wat pier pek yin ki no wa pe war nyom wat pol bene keta frere wa ni keru abini wi atu no ki keru mer bene chi no pe be pien wat ka wa dok wat ma yang a chulingi ni ngari wat pa wat en wori pe ko kita ber wajini
ka wat ma a ki kip kum go bir pero gulu ki ngeyo ni eni wat ki nyuru bene en ki timu ikar me goro liel pe liel ma liet ko pien liel ma liet no dang fru ria en to kar me goro liel ma no miero goro liel eni pe ki weki pien en ki tiro wat ye ki chike ka dong goro liel tung ki chike ki luo dan we mo a kama pojo chi yo mapaja kenyo lutia mapaja ginene joni eni warada yo kana aka naka yo ani ka ki kwene chi wat nen gingene gor liel pier te to ka yang chon ma na chuli yiko yik kira ne ke da we to ko beru nyao pien wa do wa coping le yiko dano mapatong ikara chuli actually yang gi dua ngam kom ngam pek do ki ruri ki de yo ki wa lipstick no ker dogi wi ker wi ko wan no ki ri wi ma leng ka gi boy ki chuka mata ka chuka be pe ki cham wa guli tan ki wi chuka ki kel ki yo chu no to ne pe ki te ene kom bir wa dan ki yo wa ke wa ti ne wa guli chie wa ngao ti ki murre ubi ngao bi chera ne ni kunu jimi ene pe ke ter ki lo to pe ke lo to ki ni kar ma chon ko ma wan wa tien wa ne no ki lielu wi cho wen ka gi yiki mu kile ku mero ki boya ki yiki chi ya churi ko ngu do ki tim ma chon ma yang ki timo ki go ki yiro ki yir ina yir pe ter to toal ki jumu kana timo pe ya bene ki nge ka ma gen tie ko to dong chi en gor liele ki luo nying dan ma papa ki luo gi wen ma kom gi peki no ni in wa ngi ni pe ru ni to en to watiki du ko man chi we ko to kon ki nen ki to no do ma ra cho lo tien gor liel tier tek to toal umiera chulu ku do ku tim ma ber ki ta ben wu ni wa jo ni eno ni ma no la ki luo tibuni ada dan ka to ko ma chere ngom eto tibune no ti wa chi ka pe ko ti ka timne gang ada ki luo lo diro ki bino we ko lori ki wini bana da eno no pe joko lo diro logo yo ma ko to ni ki logo ki luo la dir mo ni logo yo mo gang na chi goro liel ya chulu no o konyo watu twal bene na chi wani dujutin kita fre gulo lok ma beje to twal chabe dong pere wana poya da fred me lok ke wuni o wen we ambe kon tira be la tien kwa na dit mere ento lok mo kene beje to twal lo tien mo kene dok ngey lok gilo lo tiro chi wa poya da fred wo poya wutu twal Poi mego tutual kilo chado di wa tutual le get comments on Lady Grace, can you read the comments and then you can throw in your comments as well. Yeah. Okay. Yeah. I'm very comments I'm very quickly I'm very Latin kwan. Okay, got it. Yeah, boy. The Ben, can you read the comments and I have one challenge. Ni comments ma mega o chaka way da kira Pierre when we are there. Madong wakar kere kikom show ma megwa. Sipa ngeo ka gwa ko nyongat mo tiki comment mada ko no chaka chan la kirma. and Ben, I came in and out. I can see comments from Ochan Genesis. And Ochan Genesis watching. I can't show it out. Can you see that? Comment ma mega chaka ki kom paladit janan ogwera ma beru dong way. Yeah. I'll read the one. I'll one Ochan Genesis. And watching the regards the mighty family of Tarapaluo. Okay, thank you. Ochan. Kidong mercy. Watching. Ikin mundu loke. Adi.
Mapo taro pi wordy ne itwinye ya chien. Okay, yes. Okay, that's it. Yeah. Take it from there. Then take it from there. From Mercy. No, I think there was this. Sorry, volume Pedro. The Ben. Can you get? Can we add the volume for the band? Oh, okay. I do. All right. Okay. Don't you? Yeah. Yeah. Aquano Monica Kine. Akanen Kang. Yeah. Kiko mabe no. La dit Susan Oquano. Enyo. Kidong bene. Aneno Masi. Ellen man mego chika waini actually through generation apero manyoro no wakdong ini bed one no limit tika kenyu yani ya bierma en wajini kidong actually ter what generation abier okay nene no pocho mabe chi ocho mabe kakani kidong bene lino gomik tiga wachini greetings to everyone of you on this platform. I was deeply fascinated by Fred's insight on the issue of what he actually kigor liel. I wish our youth are here to grab some of these moral news. Man in a lokmo keyboard Lino Gomik Kidong man je Uganda man la we madit kumalme Uganda kakany ma eno goy we makilwoni apiyo aya en bene tika lok kaka ni kon wachini yes sir blessing or for 12 man CJ mete ki wer we ma mit we me point koni mai wer you Kachil kimoni kenyo bena neno tie kubiri tiga mako machutwal I central kacha Kampala apoya. Kidong bena Lino Gomek tiga American wachi. I am always happy to see both Lady Grace and Mego here. Your coming around makes the gender balance a perfect one. I am wondering where society is heading now. Thank you for being here. Man ini udah but Mego kacil kinyare makin gue berguna tena calo yeah kita Carolina team Tikawani, thank you very much panelists for educating us about what. I have a question. I know that grandmother is called Dada. What do we call grandfather? Baba? Wow. Because I thought that was father. Yeah. Wow. Hey, okay. Mego dogamo bena for it. All right. Kidong Marcus Chola Tigawaini for all those of us still catching up. Is the meeting being recorded? Would it be possible for us to access the recording and follow along from the start? Yes, it is possible. You can go back to that same link. You rewatch each and every log. For Marcus Chola. Kidong Lino Gomek, Tiga Medical and watching Lady Grace and Mego Rose. Thank you for being here and making the gender
balance complete. Boy, Yeah, you know, a child Rita Hope man wununga be a karma TV chake and a child Rita Hope and very ticket I'm a bed to teacher yedo charity my chawane. And wajini dano kauto chikome peking ngeyo kamatie ye kitimu la peña enu ya men eneni lo mabene en ukata kere ka kanyo tima kija machane do put pege la kija madwana bu winye kado no la ya bogo no don pa nen man la kana ta olo mi nen ngenya nen ta Atamo mandong anyway agike. okay, jana ni po kwarwa ugota. Oh, pajana no gwera. Okay, wakanen kang eno wajino ni ladit jana no gwera tika wani amoro won duju panelist ladit Fred apoyo gin duju ma nini tiro iwan iwang o man obero point appear tek mada apoyo won duju ko poyo matek ladit jana no gwera en pol kar katio kitame maleng bena ka kanya apoyo matek ladit aya atawni ene ma gitkanado Apoyo. Foi, Jotual. Mandong pet anyway agike. Na miro foi panelist weng Tutual la miro foi Fred ngomukwe. Dok maleng ma kedo. La dira chel mau before nyama tek. La dira chel mau before nyama tek. Kanya yo be la dit akana pau yo. Mau bi ruat chirong en karma na nyute wa chala wa mor ching chirong ana pe wa nya chirong en penya ni yuna nga ana wa nya ji wa yuna nga chiro thoi de ga odum en no ana an Caesar chai ana wood the John Riem ma wood jo locker room cho ya enu da ngi donc actually kagi nyute ke tierra wat ni wa ni ana a wood jo locker room nyo a wood jo paiera nyo a wood jo patero mo enu ni tierra wat bene atamo gin ma komeno twer biru be ka wa dog ye pien kayini looking arni itiru watini ana chale panelist kanya na ngeni o the water Paul Kilama ena age patero nero an kono ana ake logolu and Fred kono ake coach gin ma komeno ka unu logo weko ungeyu ka mene mo nu aye biru be mada now attack kain kia kachona me chak penye nyaka ni in kono in dok kono wuru kono in kaga ni kwene beno tek pien chiona bene mi chet kidero and higin makumono and chakane be tek kai iwero dano mo magong you know twero nge gi niang tien lok no ni were ke tiet kita wat ti pien tek madani long ulong me wat ke ti to wek pel don I miri magong yo no tie ana poi dong to al ka ge command pa mir ma pi atio kwa dok bot Fred pa nge ka tie ge no mai ni twer gamo ma dok ko questions mo magong yo panelist magong yo viewers ko kelo but yeah when you're muted. No. Yes. Yeah. Okay, ana poyo. Ana miro gama chel ki wajoni paneliza chelo wajoni kama dong liel peke no kume kitimo ni ning amero wachane ni achule timo je Mario ba chel achule ka dong tiki gen kini ye ni to cha achule yobo ik ma megi cha achule chero pono yago
ka yago eno ni ki iro kun no chung pe in kai ia nyim kumu bin no nge chiki golo yago mena ki lago ki in ka dong kumi dong pido bin no nge pian jomo kene to la bole ka yini chera dwa che leti mo mario mano dong kumi dong pido binen ero no dong kiti dong ki gen ni dong in dong kuoni fe che achuli bino iro yago Jimmy Mario machuli timo ena ye kenene ni actually pretty sure about Tony Nyoki wajo ni ngari ba ngari do toya ci actually luo tibu ni tibu make luo enni mero dong mera jwaga ma en ka luo tibu ni ci ini bino o mege ini tuki loko ka chwe twin be tuki loko ki chwe twin ma mo kene bene tibu tuki tieto na ni an ba ki nego anete yago en matie kama kuman ci bene ka unu cerro ubi no chogo yo cha mo ken en bene tuki miyo it solution wajo ni pe man kirido ng'eyo kama ti yeni pido wega do uguro unu liel law cha chule yobo kitiego lokom liel enoni chitum maber now ya chuli man bedon kelan ka wacho ni ngat mo mato mapiki no pe tek dong ni ye tie wanu tuki gien machung pe in mano kuni no rueny ena ye yago achulu cha ki yago chon achuli mete ki yago watin wadiri maja litien wa mago to ki lum maki iro yago mi chunka ka tie gien ma chuli luoni oro ikar mi goro liel watiki joma no ki iro gio watien kama bo achuli wajo ni gien tich magi tiyo kere kar mi gini kikel alama ne chiki yubu kamu berwai liel buliel chiki guru tal nyu ki keru gori chiki umu kila tam mata unyu gomas chiki lego with pop in kama dong kitiye enuni dong chung pe in uno kai kum lok bu dong pidong kitong kenyu pian meno dong bu ni enu mena yegien ma atamo ni agam malupe ki lok ma la pena cielo kate kere Jimmy mo kene ma anatero ni Jimmy matamo ni pierre tek wange wunu wat dak wati wunu yo mati ana poyo twan la pen mo da katika neno ni ngo ma weko chien dugu chien pajo kauye ni agamman amiro wachone ni tie Jimmy mo kene ma wano chero katimo ne chipiki tiego tich kum tibu lega pa tibu ka kitiego chien mo madugu pajo pe kai nene kare mitich kimiyo condition la bulle ni in dako ma itie pi o kama gititi yetich eni ero ini chero tika luongo kech kumi la bulle ka wajo ni ikare man ma wan wabiti yutich eni ni dek duju ma kibiteru kitet dek eno ni kigu ki udi nyim che in peti mo meno itika luongo kech kumi meno wego tibu luore kun neno chach ma ini chaye kede ikare ma en kitika wore ye chiti yutich makumeno ana poyo twan be a poile twal man be don kele we agike me yub matin an de ben kai tiera on in the law program odo Ana foi woduju tamani be tutal la ko be miet bene wanda ko binen ichi ande manyen kuno tika logo iwang o mamegwa lok mano chachal keman mo bieno kere tieni koyu ruat met botugum kara dichu foi mate poile twal